Dobar dan, nazad smo na još jedan LNHR video. Danas ću ocjenjivati pića od najboljeg do totalnog smeća. Ovo je opet moj odabir, tako da nemojte se ljutiti. Molim vas, odgledajte video do kraja. Odmah da počnemo bez da imalo odugovlačim više. Prvo piće je Pepsi. Pa, Pepsi je po okusu je super, ali po zdravlju ti može totalno razarati cijelo tijelo i stvoriti ozbiljne probleme. Ja ću to staviti u loše, zato što jednostavno momentalni taj dopamin ne vrijedi rizikovati cijelo tijelo. Drugo piće na listi je voda, najbolje, definitivno najbolje. Jednostavno, ali super. Pa, šta da ja objasnim? Apsolutno nikako, ovo je izvor života, apsolutno nikako ti ne može naštetiti tijelo i pogotovo kad je hladno. Kad je voda hladna, to je tek super. Onda sad ide Coca-Cola. Pa Coca-Cola zbog marketinga malo ću ga dignuti na 50-50, ali nije ni ona baš sad, ne zaslužuje 50-50, poklonjeni 50-50. Malo je ukusnija od Pepsija, ali za zdravlje isto kao Pepsi uništite. Sljedeće na listi je alkohol, smeće. Teško smeće. Ima okus, ne znam zašto alkoholičari uživaju u tom, ali okus kada piješ mišomor. I vjerovatno neki opisuju momentalno se osjećaš dobro. Druže, ti se sutra probud kao da te tank pogazio. Ne preporučujem ti to. Nemojte nikako. Izbjegavajte alkohol, bježite glavom od toga. Sljedeće je Sprite. Pa Sprite isto 50-50. Isto ko sva ova gazirana pića koje sam ja naveo. Ista priča. Super okus, ali zdravlje grozno. Sljedeće na listi je Prime. Smeće. Probao sam ovo. Užas. Voda, šećer i kemikalija koje ja ne znam da uopće izgovarim. I to je sav sastav. Okus je grozan, za zdravlje još gore, nema apsolutno nikakav plus u Prime-u, ne znam zašto ga ljudi promorišu. Sljedeće na listi je sok od jabuke. Najbolje, super je to. Preporučujem to, divno, rasvježite, pogotovo na ljetnim danima. Sljedeće na listi nam je sok od naranđe, pa hajmo, vrh. Vrh nije baš najbolje, ne može se porediti sa legendarnim sokom od jabuke, ne može sada ići na najbolje, vrh je to, super je, ali nije sad baš najbolji jer u komparaciji sa sokom od jabuke pada na koljena. Ovdje je kiseljak. Kiseljak je super voda, zdrava za tebe najbolje. Kad sam već kiseljaka, imam ja jednu priču. Pa moj drug mi je objasnio, moj drug mi je skonto, ako pomiješaš kiseljak i sok od jabuke, ti ćeš stvorit nešto, ako ne pretjeraš sa nečim, stvorit ćeš nešto super, ako pretjeraš, stvorit ćeš nešto nuklearno. Tako da, ako hoćete pokušajte, ali samo na vaš rizik. Ja sam umalo ispovraćao dušu kad sam to probao. Ne sviđam se, loše. Idemo, sada je Ice Tea. Vrh vrhova. Super pića, osvježite. Pogotovo kada upekne zvizdan 40 stepeni. Nešto da Bog sačuva. I onda dođe nečija stara, donese Ice Tea, pogotovo kad se družiš s jaranima, pa onda prestanete se igrati, ozlijedi protivnika. I sad krenete cugat po Ice Tea-u i uživat, i onda nakon što popijete sav Ice Tea, nastavljate se klat. Normalno, sarkastično. Ovo sljedeće na listi je čaj, obični. Najbolje. Nije baš sad kao Ice Tea, pogotovo nekad po noći. Pogotovo kada nešto pričaš sa rodbinom ili sa jaranima, uzmeš neki čaj od čega god, ja uzimam najviše jahorinski, razgovarate o tom i onda pijuckate čaj. Samo kada je čaj ugrijan na 200 stepeni, ti to
ti to popiješ ako si ti malo presmotan, ono što sam ja, popiješ to, opržite sav jezik i onda ne možeš lizat kako treba narednih 7 dana. Sljedeće na listi je kafa. Loše ili grozno? Stavit ću ga u loše. Ovo, kako da to objasnim? Ovo otprilike kao dati energije, ali 5 minuta. Nakon toga ćeš se opet osjećat kao zombi i ovo može postati teška ovisnost, ništa ne valja, pa. Kafa nije baš sad toliko nešto. Sljedeće na listi je Fanta. 50-50. Šta ću ja reći? Ista priča, sve. Ovu Fantu sam ja istaknuo posebno za video. Samo da kažem koliko je ovo grozno. Tačno ima lista za to. Izgled. Prvo ćemo komentarisati izgled. Ovo izgleda kao da se Marko odlučio obaviti malu nuždu u flašu, nalijepiti znak Fanta i eto ti piće. I okus isti koji izgled. Pa ima okus ko da si umiješao uranijuma iz Černobila u to i krenuo to cugat. Na to otprilike okus, ali hajde nije sad smeće, ne može ti baš sad toliko uništiti tijelo kao ovo dvoje. Sljedeće na listi je Dr. Pepper. Ma između 50-50 i dobra pića, ali zbog drastičnih zdravstvenih razloga stavljam ga ja u 50-50. Ja puno sam pića stavio u 50-50 i u najbolje. Ali da ne bude dobra pića prazno, imamo sok od ruže. Dobro piće, nije baš sad vrh ili nešto, ali zna fakat da osvježi proljetnim danima. Dobro je piće, okej. Ovo je sok od lubenice. Pa, 50-50. Zna biti super, ali nekad mi to pogrešno iscijedimo. Budemo smotani. I onda ona pulpa ostane u piću i ti to popiješ. I imaš osjećaj kao da ti u ustima nešto se kreće metamorfirat. Preobražaji se dešavaju. Užasno. Nešto ostaje na 50-50. Nećemo zred na loše staviti zbog zdravstvenih razloga. Super je za zdravlje. I da završim ovu playlistu. Limonada. Šta za reći? Najbolje. Uvijek će biti... Vamo ide. Uvijek će biti, pogotovo prije večere. Malo... To jest poslije večere ne preporučujem da pijete apsolutno ništa prije večere. Sapraćete svaki enzim u tijelu. Poslije večere ne jedeš se bureka, nekog mesa, nešto jako. Onda uzmeš limonade i onda od te pljeske što si jeo te ovo osvježi i onda se osjećaš normalno, nastavljaš živ život i super je za spavanje. Ovo ti može aktivirati te receptore koje izazivaju san i preporučujem da ovo pijete prije sna. To je kraj videa. Ako ste do kraja ovdje ostali, molim vas pišite mi u komentarima šta da ja napišem za sljedeći video. Udarite like, subscribe ako ste uživali u videu. Ja odlazim. Doviđenja.